Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Turi Rubavu ahazwi nko Kirimo Karezi, iruhande neza rw'ishuri rya La Promise, twabazaniye igipangu cyiza cyane. Igipangu kiri ku muhanda wa Kaburimbo. Azikera isindi guturuka kuri Kaburimbo. Icyo gipangu tugiye kukinjiranamo, imbere harimo inzu nziza cyane, ni inzu ya Makoro. Welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Niba uri mwisa hano kanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment, byose ni ingenzi. YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu, abantu mwese muduteze yombi, abanyarwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aba diaspora, mwese turabasuje tubahaye ikaze. Uko nabivuze natutse ku muhanda wa Kaburimbo, tugiye kwinjirana muri iki gipangu. Ni igipangu kiri ahantu heza, ahantu naturutse ngira ngo mwahabonye. Ni igipangu kandi gifite first of all gifite parking nini. Ni parking waparikamo imodoka irenze imwe, ni heza, ni hanini, hari isanzuye. Hakaba hari n'undi mwanya usigara. Umwanya usigara ni w'amajardin. Amajardin nayo ngira ngo murayabona. Jardin nini nziza cyane, jardin nini iri ahantu heza, ndetse hakaba hari n'indi side if I can show you. Hahinzemo imboga, ushobora guhingamo ibiti by'imbuto, ushobora kuba wahingamo n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ushobora kubona ko ari hanini cyane. Inzu yose dore ni inzu y'amakaro, ni nziza cyane, ari imbere ari inyuma, hose ni heza. Ahantu tukwatangira miliyoni 125 zifite ibiganiro. Iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare 547. Urumva ko ari ahantu hanini. Ni quartier iri kuzamurwamo ama etage, urumva ko ushobora no kuhagura ukaba wasenya iyi nzu wowe ukazamuramo etage. Ni ku muhanda neza, ni ku muhanda wa Kaburimbo, ni ahantu heza cyane kandi ni ahantu hisanzuye. So duhamagare mu bandere if you are interested, cyangwa se ushaka visite, ushaka kuhasura, duhamagare kuri nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se kuri ekara. Ushobora no kutwandikira tukahakugeza. Mwibutsa ko Rubavu Buy and Sell Limited tugufasha muri process zose kugera birangiye, tukagufasha mu bintu byose kandi ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mitasi. Iyi nzu ifite igikari cyiza cyane nkuko mubibona kuri screen yanyu. Ni hanini, metero kare ubwazo navuze zirabigaragaza. Duhamagare mu mbere rero. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tunabafasha kugura no kubigurisha, tubafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tukabafasha kubigura no kubigurisha, tukabafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Your trusted real estate partner will always be here for you.